Kenang ban weng ya kajing jigi pai ba ki bamat jing akalek kawan namar kajing sakut lan kajing teng kali pada kaju ke poru kum kajing plilat kam ta kajing yok kam yok jam jang kisam la kat tu kan nengot kisam la kilami perthai man ta kasngi ja ka baseng ya ka ka kanhun malik jing lait da ka babuk online ya ka bertiap kum kajat 24/7 bike taxi kini kisam la kila seng ya ka kanhun da ka ba pli pai ba ya ki kali art shaka ba kam juru ki la shaka lani ki auto Kibala ban penerkam tang dekat elektronik ban kit iki passenger ban lek balik shaw segi jaga ka bagi dan kam ya kan tiap umka jet 24/7 by taxi aggregator ya kan iki kali arshaka ba kila shaka ba kam ju ka apps lap like baik ba dai kong pat cham kem editor jaga shalom times ya kan iki jet 24/7 la lam do samla pens kam lang yuria bolong u kujuk poru managing director Kini kerja 24/7 kali itu kesin ke benda kong ban penmi de kisam la jong jalan nak mata ajing syakri ke khamba ya ki pai ba pada kaju ke por pun pilat hak kam ya kam yo jam ya kisam la jong jalan Go Tinggal akabedi buat ke Jets 24/7 ya tadi ke Jets 24/7 ni lah sedang house name Arja Akbar April but ya tadi ke upaya yang tadi kasi upaya minta ila support kumba sisnam tam te kajing ni jong ni ke Jets 24/7 di kong siya di gede na unemployment kung sanga aba ipit ya kajela la subway snap ban adu muda ni patyo yung aggregator pwede na kani kajela kung sanga asyim ya kani ka kasenjam mga mitch kman ang pumi ya first aggregator akaste jom kami galea kung ka team wilayah train stop main stop wilayah train stop but masuk kemen pangasungguh yang baru ke team jangka Jets 24/7 barang kecil train lang yala penolong dan penolong makalong kita kung aggregator apa mencari kemudian ide technological startup kaba connect yang passenger but rider ini belum affordable belum safe belum convenient but ini kerana scam dah jingkashan jongki construction jengela Meghalaya nila ban pentelun senang di bangunan dan kamu yang rajin kerja jadi pada kerana bila survive hari ini business rumah bagi bond company na marjala belalong advance bagi bala kamu ya hari business dan Islam ini kali masdaq ke kerman ba rajin kerja lang bila Nek dengan local aggregator atau BE locally nak mereka state. Ini mengihapkan dan baik pendabu mendadam. We have to show them that we mean business. Kita bandol ke proposal ke babiang, ke business model ke babiang, ke revenue model ke babiang. Dan adon itu balai kin penjenjang ini. Mo, te datang dari kawai. You have to have commitment. Commitment is very, very important, which means a lot of hard work. And this world is very competitive. Ilaktif ni, kani ke jingim ke pemerintah, kemudian juga jingim ke pasuk ke mensyua, ke mensyua tegi wan-wan, na iya ban aikam. Mentah te lakoi jingim, but ni osno barabor bu chief minister omba, ngimla syuk ban aikam. Kasagar kam la syu ban sengkam te menta ka
kabangila banle kalom tang bangin trade daladi. Andai ke ai kata kakam kabangin trade kani kadai kawai but ni snokmen ba pi la adon kani kajing tmu kani ka vision ban long aggregator, the first one in Meghalaya. Nanta nalor ke competition de bandon ke business acumen. Mo nang kata ki beri ya bachelors in business administration tu bila adon itu inong erap jampi adon ini inong erap jampi ngatrai iway paiway ni kini inong erap jampi kidon lakajong ka performance index no te mapi kum uba pet ya kan kam pide ban pet hi outcome zu man kasi ka outcome kalong gumno lada kaduna ka outcome balai kaduna hapwan ta ben hap. You have to be on your toes. Business is not an easy thing. Te unta ngasmong ba ni de ban ai jingero ekini kipa la ya wanna lagi jong ki scooty auto ban ni kan bangin sayo syong habito ngalang ngamut ban thiet no ada ka helmet la jong kumbo iba dir mena ba ting snow thain te ban phong được ka chu ka helmet la bandon la di thanai ban deyo di itu kinja ayu iba stang dan kena bangin pong directly into helmet